Whaatalo whātu tātou Pule Kalame, Talanoa le Uso. Sa mo ele nei fiafi. Natu sa au whaatasi le tua ma whaibaru whilima o le nei aso. Malo le tau ata, malo fole foe. Whaatalo whātu foe I lau whaingarung pa ia le tua. Koe o lo no manu ia wase manu ia o le tātou watanu. Whaatalo whātu ia te utou le swafa manu malo Yesu Keriso. Tātou wali I malo tātou whaola. Ia, whaatalo pa foe pa ia le tātou Ekalesia. Te RCC Community Church. Whaatalo whātu ia te utou sunga toi ina. Ia, msipo iyo ti akono miselo lo tato Ekalesia yo na tulanga valupe. Whaatalo whātu ia te utou ile nei fiafi. Ia. Whaatalo whātu ila usunga. Ma lo so fua era sunga toi ina. Matango fiele nei fiafi. Ia. Ma lo ale tawata I mara po so fu man ni ila usunga ni aso mas fa pis. Ni faale I vesikele ia. El nei fiafi. O meu matau ina toin. O le mala le o il tato pitonu I lunga la wala. Sule. Ko ki kula la ko I me tue mal tue fo I mai. Ie. O tulanga na le ngai el nei fiafi. Le ya o fa le tu le yo le sa tanga tanga ele asa mal pa le bela. Ya. Ya. O te manatu. O le alu le tata noanga na Amen. I tono lotu. Ia. Kalisia. I nei mau mea hui o tātou wa ai atu iai o lo... Ia, mesela mele o le Pule. O le Pule le Kerisiano. Pasta. O le pesili le nei fiafi. O le a le Pule le Kerisiano. E iai se Pule le Kerisiano. Ma ele pesili... Tasine o mata upulo fa pena ona sili ona abuse pe so ona fai ele totele me se lava le movement le charismatic movement man va ngale o ta ua ta tole word of faith movement va ngale o lo fai mai o le Kerisiano iaile mana fa pe Keriso pe iaile Pule fa pe Keriso e fai ele mea male mea e fai va venga fa tu ioti name and claim so se mea mana o Kerisiano e ko inga malama fo ile sione fai mai wa te oele le malosi anga le authority po le Pule po le mana e fa pena ona sai tia ai satan fa pena ona le to tau ona mais Kerisiano le tau ona motiva Kerisiano ia me uma lava na Kerisiano e ma fa ona ia mau ko nga Pule ko nga mana tu nga ai tau nga e tele lava ina tu lei mai e va ngale e tu se mala usili wa ia ulaia mea nga ka ole fau se o ngal kuspaia awa e tu se marfsili pe ye se Pule yes ai ele ole ko nga extreme le ko nga abuse le to nga so ona fai le e ye le Pule tu ina le Kerisiano afsili ole ale Pule ole ale ke le ole Pule na tu ina le Kerisiano ape ele Pule Kerisiano o ame e Pule ai o te whimanga anginga malama lele mea mua le o le Kerisiano o lo I lalo o le Pule po le pulenga po le authority ale atua o mea umala tātou te whai e atangi ai le mea mangai alea fa merkala a tuspa ia le lukala ngā sfulfitu fa upo sfulu fa mai e whaapea foi o tō pe a ona whai o mea na poloa ina ai ia te o tō te whai ane o au nā lea o ngā e mātou nei fa mai a wā o mea e te tau ona mātou whai o mea ia o mātou whaia o le Kerisiano la e te tau ona point uma a ngā I le Pule ale atua kusa o ngā le Pule le ia I le anga e uma enga ia ese lava winga ese langona
e se manatu ua iai e moni e iai le pule i le Kerisiano faataitaʻiga la sione nausuga pei o le Efeso gaeono faaupu muamua e iai le pule a matua Kerisiano i whanau Kerisiano ala ngā o saʻi e whaaleo ko adjectives ia Kerisiano matua Kerisiano ma whanau Kerisiano le anga o whaatonunga ia o le ave i le lotu le ave i matua i le ekalesia i Efeso ngai le mtaupu ono mo mai ia ava lo tamama lo tina i le ali honor your father and your mother mai wala ia le iai fo i le pule ale tane i le ava ngai whaatonuina i le ava e ngā wai i le tane ia e iai fo i le pule ale mālo po le whainga mālo i ona tangata anu pe onga mole maule roma ngai sfutolu ia ai le eise tala kuspa ia whaapea ua ia i tātou le pule tātou te pule ai kako me whai tātou te so ona pule ai e le ngā wai i le mālo le ngā wai pule anga le lalolangi nei mea wapenga langa iele mea tupu ua faisi leva sa o matauina i lunga le Porkalame fo i lea New Zealand le Police Stand 7 o le Samoa i le tamaloa ai po lea po overpepa o le taavale po lea po le mauso le tulafono lunga o le auala ai ka awhia koe leo so le awhai me launga alto ina le awhai mai e le se pule sili atu le mai o le atali o le tua o ia te o le pule so le ngata makarava wa kele lava le mimi longa o le fiong pa ia le tua o le mea e le pule e le Kerisiano a fa pe e se kawila o tala le o le pule e ngā wai ai i le pule ale tua o le pule e alofa ai o le pule usita ai o le pule e fai ai le fina ngalo o le tua lo se pule e whaalonga ai o le pule e ava i mami ngao na la vea kakuspa ia o pule o malava e mai le tua longa wenga e ala ngā tstafu e tātou o na ngā wai le tula fono ma fai ngā malo e langa o kele lava nga piusa tātou tala foi lea le whai mai Yesu a perko whaatua tua o le o solo la ia kami anga inga almele tu se malau sili lau sunga i le nea fiafi pe ia se pula Kerisiano e ia le pula Kerisiano a pe ngo whaako pe a wha pe make sense il whaalongo tangata o le pula Kerisiano o le pule e ngā wa iai le anga e kele lava nga sel tātou mawau whaumala whau i nganga o le upulea pule ai aona o manino ma malamalama lele ina ia whapena ona malamalama Kerisiano i lana ia tau ia po o lana pule na tuina mai i le atua langa whamaka kuspa ia e leise pule pangwa pele a mai lunga winga pela ia le pule e tātou o le mea fōa i ina mai e le atua ia e tātou ele se pule la so ona fai le pule ho le nga wa ia ele se pule e so nga alu ai le pule e lalo le fasino ma le tai mai ala fiong pa ia le tua basta fa fele le ho le matai o le lusu valu fai posu valu atono i le le tasina fai pulo fa nga mai el teleunisi e lango le pule le arkesia yes te fia feita wina ia fai upunga lua valu sfuma valu ile matai va mai ua tuina mai ia te au le pule umalava i le langi ma le langi o saunoanga ia o tātou ali mai lona ia o le nei ia o tau atu e fai nu umalava masoo ma papatiso atu ia te i lātou i le suafa o le tamā ma le atalii ma le anganga pa ia o le pule le tā ua i o le pule a Yesu whaonga e whenga te whamai o tuina mai a te au le pule umalava i le langi ma le langi well if you ask a question o Yesu le whaia le statement lea o ai le a mai a Yesu le pule well whamai ka kuspa ia o pule umalava e mai lunga longa winga o le a mai le tamā pe mai le tua i lona alu ia le pule lea la mai Yesu o tuina mai a te au le pule umalava i le langi ma le langi
o le pule le ta ua I ua nga o le pule lava a Yesu o le pule a Yesu mai all authority has been given to me o le pule lan tuina ia Yesu lea ua ia whaatonu ina ai ie o I lalo lana pule I le context le I o ai le lalo lana pule I o ai le kalango Yesu I o na so o le au apostolo mai o I la u whaatonu ina e ia le au apostolo ina ia whaia le mea lea o lea ia o tō atu mawhainu u malawa maso so e tusa e lama le Great Commission e tusa e ma le polo a inga tele lea Yesu fōlinga mai la e paula le pule le wai ai I le Kerisiano I o le pule alu atu ai mawhainu u malawa maso o le pule alu atu ai mea papatiso atu o le pule alu atu e maa o atu I polo a inga o malawa o polo ai ai ia Yesu so ile whaatino ina ila o le pule le ale Kerisiano o lo o ia usta ia ai whaatonunga ale pule sili o le ale whaatonunga io to atu whainu o malawa maso baptiso atu e sofa tamale alo malawa pa ia o atu I mea uma o polo a ia tuai whaapei fo ila a Sione ile Ioane la na mua whai upos fulma le lua Afai ngai upu whapea a o ilato uma o e Natalia o ia ma whaatua lona suafa na ia a vatu iai o lea manuia ia a vea ilato ma whanau a le tua. It's funny, e whaila si maalia o le meanga a Sione onga o le upu lava ngā tasi le kau e suva mai watu ina mai a te au le pule afe kala ngā mātaio o le kod ngā mātaio o le kuse e mātaio o a fionga a Yesu a o mai I le Ioane mo whai po sifulu ma lua whai mai I kala Ioane a o I lato uma o e Natalia o ia ma whaatua tua I lona suafa na ia avatu ai o lea manuia o le upu ngā whai le wha sa moa ka ko le pule I le whai mai ia mātaio o le authority that same word le fasa mo tatou I o le manuia. The Greek word is exousia, means authority, right, or power. In the King James version, e ke mau ele upunga o le power. No inga la refe mai Yesu o le power o malava. I le langi malau langi ngā mai e te au. O le mele ho. Afe mai ia Ioane I. O le manuia po ole right po ole ai a tatau po ia a fa apela fa o felanu kai pei uma la vale ngana le o tato ngana sa mo e faisi felanu lang I ole ngana o upu matala se beto la pisili le tule le tuli lo apel mele le tala le Yesu na fa yona so ile pule le ina watu Yesu le pule le yona so e ala na wek le mele ono Yesu le yes o sa ole Yes. O ele muskala o fa pe mai Yesu o te vatu a te o le pule. Fa magara Yesu o le pule wa mai a te. O le la Yesu o so mai o le mea lea. In other words, ona ua mai a te o le pule. Onga o le wa ele mana. Onga o le wa ele ai stau. Le authority o le mea lea I o to wo. O le whaatonunga ngai whai mai le irkanga no man kua foi o le mele ngā lama e lau wharsaiyo ma le au staulanga Yesu o le whai mai he talk like someone that has authority e kau kala mai pe o tangata e le pule and of course and not be he is he has the authority e ia te ia le pule o mela ngā le I la akula se si talama whawhaingo fia mo le Talanoa le nei fia Sione o le pule le Kerisiano o le pule e usita ai o le manuia ia po le ai atstau e ave ai o ia matali I o le atua so in that sense o le pule o po le ai atstau o lo ia le Kerisiano o ia o le atali o le atua o ia o le tala I le fina ngalo o le atua it's nearly 100% contrast ma le toa ngā pule le mawhawhau ia e Kerisiano ma le tangata lotu yaso nei langa le mawhawhau ka me mai tuna atu le pule e sole I ngata makarava well look at the context o kalanga Yesu le whai ai whai lau li ia ngā oi e tā lai a kangola ka koe tu mai yaso nei
ia whapefu e malama umasa mo le tal whaasol pito ma o tātou tua ana whai ma missionary I Papua ma Vanuatu nga whape I mai nga ua mawhiokia ia apparently oniso I lātou na aina e tangata na e leo iaila e leo work ele pule lea o le mea ngara whakoi o le ai ati tau po le pule le I o le pule o le usita inga o le pule o le mauti noa o tātou ua whai ma whanau o le atua a le sko ngā pule vungare e kwhai aku ai tu mai le oki nga maliu se pule vole ia pe o Yesu ele se pule pe ka ko Yesu wa le ole nga ole me tonu lava nga asu o le mafau nga la il tangata e fa pe tato Yesu ka fa ko le maunga sa uma alu fea dat fa ya tu ai ile mea on tupu mai le that's ole mea nga o tele le fa se ina male fa vale ina o fesili le kankangi pea italinga asioni fia ni tangata o fa pena ona lo lofi ile tele o lotu ai ongo le mindset nga lai ai o le fia fai pule le o le fia fai mana le se fai ia mea o va ai tu foi ile Facebook anisi o wo lunga o le social media masalo o vai aso nge o vai aso le ngai fai ai somewhere in Sydney ile conference o le toenga mele ai ko me nga come receive your miracle o come sei fai ali le pulele I feel ma le mana sau well we already have that o ia tātou le mana o ia tātou le pule o fai tātou matali o Yesu o le atua think of this ile logically a fa pea o aveta to Kerisiano ma ka kuspa ia o afio o ia tonu ia tātou lo nanga pa ia le o mea umalavanga langa sau malanga pa ia tonu ia tātou o le mana o le pule o le loa le fa mau fa ilonga o le mautinoa o le redemption mea umanga le we tātou it's just a matter of knowing it ma fai ele fa pela o tātou le mana le nga fai le o tātou mea nga fai Yesu a fina ngalo ile tu em fe tātou fai but mostly asongi we don't need it what we need is ole upu ale tua ole afionga pa ia ale tua ia tātou loa leanga ole koenga mea nga le o mafia ngai I aso nei pe ale ai se mana lea pe ale ai se fai ngā vā venga lea ia upe o ese kuspa ia o ese fa e ma fai nga fai ngā vā venga nga ai atuma so atuma e wharongo atu ma ko ele mangu kuspa ia langa fai for kia polonga nga fai vā venga ma fai mana fai longa fai ia miracles fa pena yo riska ka wenga mo mele fa pesa oile vai ai ngale me ko la pior vai ia ko nga me penga nga fai merola ia esele tua pele mod complain lola ia but that's not how things should be malo posta ia ke fa ngol mele le ku ani sa le mbale sa no ala sunga po I le fia ol mele le tau tu le tanga tai ol mele yes ai o kula ele o fa malia inga mele ile o ole la o tapsili le ruole ela ta o tomo I mele ole ese pule ese authority Kerisiano ina te o ia ma repeat ele te temo Msalo o tata la ele mele Sione o manku ai ia le talanga fa makala e pasta savea ia ai se meeting nga luai le ara o fai ia tulinga ke mongi ma o inga ke mongi o le upale ken fangale rebuke ai resta singa fai sit talo le o fa pertani o fai a satan alu le awala mututu wa orkero que me fa nga eta to me I fa fo to le fa sino mai
al tuspa ia ai e mo mia e tātou le malama le lei au ili le lei wa e iai Kerisiano ai manatu lo ia ila tau le pule e tutuli e te moni o le mea mongi ala mea nga o le mea nga le ngofo ngi ma Kerisiano wa o mai e le tua ila tau le pule e tutuli e te moni ia ona si foi ua fai ma la tau masani ua fai o se ministry le mea lea o le kulinga ke moni ia i karapi kefulanga ia ila va ngalenga mai Yesu ile tarvele Yesu ava me na mato tulite moni lo so va Yesu o ese mai o ko a fa mi le anga te lo o to so that is not a sign e lo is tangata wa o ia le mana lea ia po ave ma Kerisiano peitai ele o ia se polo inga fa ava er kuspa ia po se o nga ma o te ro fa pe mai ai o Kerisiano o ia le pule e tulite moni pe sai e satani as Christians, we must be aware of the reality of the presence of evil. Ia tātou loa mamanga whangafa lelei, e iai ia te moni, e iai ia nganga leanga. O le tātou taua pe o le kala Paulo, tātou te leo tau matangata, o ali o le pōriuli, o le almea whakau, o ke mongi. E tusa e la marafsili Sione. E leo ia se tala whapeo o tuuina mai, ia i tātou se pule tātou te haoa i ei pe rebuke kai satani. O le mea moni mea ngā whapeo kau se sikuspa ia, please let me know. O ngā iei mea lai fōringa whapea ngā, but it's not. Ai o le pule te atua ia satani. Whaataita inga. O le ia kopole ngā e whawha upu e fitu. O lo ele e whaupunga whapea a James, a Iakopo mai. O le mea lea ia o tō ngā ua i ai i le atua. Tā ua ke le vanga mo muanga whai pule mai. O le mea lea ia o tō ngā ua i ai i le atua. Mai lola ia o tō te atu le te Apolo o na sola e se ai lea o ia te o tō. Paula le whakanganga, pe paule ai ia kakau, pe paule pule lenga mai tātou. O le pule e te el te Apolo. E le o se pule e a oa ia il te Apolo. Ele o le mea ngā kako e whai. Te pai kora pisi. O le wingo te na o le tātou le te tonu le iai. No, o le wingo ke e ngā. Well, it's depend what you mean. Yes. I would love to interpret la statement ngā whapea. O kako le karkongu, tātou te le whatuatua iai. Tātou te le ifo ai, tātou te le au ai. A tātou te tali tonu e iai ki Apolo, e iai leanga. O le mea la le tulturi ke kusai malau fisili. Pe iai se pule le Kerisiano e a iai, pe rebuke kai te moni. Well, I would love to say yes. The problem is I can't see that e kuspa ia. Pau le pule le iai, o le pule e te e ai. Longo inga o le te e fai le usta inga ia Yesu. Fa ia i loa le upumoni ma fai. Ia aua ne inga wai i le taita inga ma le whaososonga al ki Apolo. Longo inga te e atu ti Apolo mai la aiele o na sola e se ailea o ia te uto. Longo inga it's always two options. O longa wai i le atua po lo muli kau fase ale li o le neira o langi. Wa o le fisili, o le o inga, fa fele o inga. Wa o le mea ngā le atua e fai. O Zakaria e tolu, Sakali e tolu, fa upo e lua fa mai, o na feta lai atu leo Yehova ia satani. Ia o i atu Yehova ia te oi. May God rebuke you, Satan. So the rebuking po le o inga, e leo se mea ngā Kerisiano. O le mea ngā le atua e whai. O tātou, o laka ko mea whai. O le te. Ma ngā ia le pese fo ngā le ala o ngā sa ia sola mai. Sola ese. Ai le ma ngā ia le pese le o whai loku ia sola. Sa o aluatu ia satan. O la whai mai e te ale whai mai kā kose e alu ia satan. Ia le si mea whai mai kalo le ngā ia suwa mai. Awane ita ina I mātou I whaososonga.
ai usu solo mo fesi au mala vai lo ko mai pese mai sa o alu atu ya sa tan e fe mai sola e se ai alu ala fe su kalanga e ui era ulia le mi sola ko e strong enough e kaunga alu ki apo so the rebuking come back of conciliation o le o ingala po o le rebuking o le mea ngā le atua e whai vai e ola vai le angelu i le yuta ngā Jude 9 o le yuta whai upo e iwa a whai mai wana o le wha maa losi o na lafo atu o whai mai wana le wha maa losi o na lafo atu se upu leanga e wha asala ia te ia o le kala ngoa i a Mikaele le archangel ioi o whakakau ngar ki Apollo o ngole la tau lenga whai mar ki Apollo over Moses' body whamailola ia a ua na whaapea atu ia o a ile ali ia te oe even the archangel did not rebuke Satan a whamaya o le mea ngale atua e whai mai may he rebuke you ia o ia tule atua ia te oe ia o le pule ngā mai i le Kerisiano o le pule te ea ia sa tani ai leo se pule ea o iai ia sa tani ese alea o ai ese le te ke le whapela whaku o se mea makua ua au tātou it's tau ono tātou soli muli a au i whaasino mai e la fionga pa ia a le atua okay whawhela on tātou tali atu i os whainga a Satan e te tau ono tātou sa ili i a Yesu tau ono tātou le whaasoa mai ele mera ngai whaasoa i las wharele whailea i le Hebrews fululua whaupo e lua tau lai fixing glue our eyes on Jesus Isaiah he is the author and perfecter of faith o ia na te whaatu i laloina le maa lo satani mana au so instead of focusing on rebuking and defeating the devil we should focus on following Christ because we cannot defeat the devil Christ can o le tua nga ke whai o nga le tua whai nga ke rebukinga if you ask me why we can't my answer to you is I don't know the Bible doesn't show that but me e show le kuspaia ele mai le pule le tatu te rebuke kai Paul le manalenga me fe mai tatu te e ai ile ke Apollo o nga sola le o ia so o penga piko sili la vala o nga tatu te e atua ile fili o mea nei o lo tātou whaatua tua ma lo tātou loa lele o le tua ma lana fionga vaingir ke mineng whaasoso i na Yesu le vau il mātai o ngai wha o le whaiako or ki Apollo o le melka whaako o tātou o penga e tau e tātou ia le mea lea o le tātou whaatua tua ma lo tātou loa lele o le tua mana fionga o fai akor ke Apollo mai Yesu it is written fai i maai liu ele ware ko nga o mole mai Yesu ele nga me ai o la tangata mai it is written he always say it is written what's to fotofu o tu sia e te le to fotofu i lo o tua o tu sia ele nga me ai o la tangata so ole ale le mea kupunga ole whaata ita inga le ngā ole o onga le nā ole ata whaamanatu mga e tātu that's how we fight this battle fight with our faith together with our knowledge of who God is and our knowledge of the word of God makara Yesu ua tūsia o ala me tupu o tātu o langa that's how we're going to deal with it o tūsia in other words we look le kala kuspaia le se kala kuspaia nga me langa ia o isi service nga o ia sola tule ke whaalongo mako i ke mongia ia le mea ako arka ngakale ka ia o le mea uli aka o le apostolo ia o lava le upu apostolo ke loai that is not of God why langa lo lola ia we don't have apostles today ia sa lola ia le apostolo mga mea e ke whaalongo
ua makua i ua sere anganga le ua kumu ai kongo farsa Karango mai le long maho ua ku le me. yeah. So it's always remember that it is written tu sa ma fionga ale ali Malo. So ua makua ayo iyo ma vai le sia ka kuma ka upungi fia. karosia asion Ole sili e ko. yeah. Salo pure kala sili ho dia. Yep. Ya. Ole ye mele ke baba ya ku pe ise ongar kuspa iyo. O kapsil pun mulle Yep. Ye ise ongar tuspa iyo lo tu ina mai se pule se tasina te pule ai se stangata. Ngara pula riskaka. Yes, ia pewe ono tā ua i le sitaf sili ua tuana i atu. Ia i le taita inga o tutonu o a inga. So o tale vave atu i oi. Ia i le a onga tuspa ia lo whapena ona ia i le pule e pule i le tasi i le isi. O le ora mal whaasolonga mea le atua whakika inga i tutonu o a inga. Vao mātua ma whanau. O le pule lai ave i mātua. Mea ngana whai mai i o tau wawa mauskai. I lea i mātua longo inga. O le pule lai i mātua. O tau lai whai mai o le tane i anga o le awai anga wa i le tane. Longo inga o le tane lai i le ulu. Longo inga o ia lai ai i le pule. E pule ai i lana awa. O ngā mea whainkai ngā kalia ka haka. But sorry, that's God's order. E o whai la i le matai ma le polonga po le matai malana au auna. Alea, roinga ka mai ngā o lai ai le pule i le matai e pule ai i lana au auna. Polanga ka whainga luenga. Tu mai fo i le malo. Ia, o whameka kuspa ia. A wā